Alhamdulillah bolo, muli maneh bolo, semangat. Aja lali ngopi. Ngelep bolo. Iya lah. Kopine diseruput. Kopinya. Iki bolo, kopine diseruput bolo. Wah, mantap. Semangat. Yuk. Ini solo no. Yo anu le, pasir le. Apa ngono. Iya, bisa apa malah nare. Pabro dhewe. Oh, bidro, bidro. Aku tak dhewe. Munggah lae. Dhewe yang mbok wong. Coy ku bolo. Apa tan bolo? Pawe. Jadi kene ayo. Yo. Ya aku nek kaleng loro tok wis. Yo itu akeh lho yo. Menan ya akeh. Ngadi yo lek opini itu. Oh iya, Oh, ngomong enak nanti. Selain itu boleh sih ngono gak ono. Enak-enak. mana aja bro. Ono kan iso. Indonesia lah. Yo. Kayak spesial. Kata ini namanya apa? Nah, itu Iya. Oh, salah. Iya wis. Kalau nanti kekaleng aku keliru ngomong. Gak ngomong pas yo. Puas. Itu kan gabus kok bisa. Mas, tolong mau. Ready aja. Ready. Bisa apa man? Dewi. Loh. Oke, ono lho. Oh. Cuman garing nih. Ayo, kok beda bolo iki bolo? Apa nih? Gak lagi ya. Masa Iya, waduh enggak meneh soalnya banyak tak. Hah? Sak panci mana? Tapi aku enggak enak sak morong. Kainan wae iki bolo. Loh. Loh. Oh, ngejak ngenyek hari mau. Haris. Iya lah yo. Oleh ngene hari yo. Cepatane nantian yo. Haris. Beca. Iya nih. Hah? Ibu di jaga diri nanti. Kono pas kene kono. Sing arep sakmene. Apa jalan-jalan wae? Pak Eko. Apa ayo? Hah? Tidak. Ya. Paitan ya. Koyo jadi rasane dodol aku di kapal. Hah? Iya. Apa? Modal wis gak enak, Pak. Loh, enggak ada betul. Wong aku anu nih. Iki di kono. Sudah. Lho, dodol bisa nih. Kayak aku tak ora ini kok. Maksudnya? Coba ayo. Impor.
Aduh. Yo, anak kecil teh ibu. Ini gak ono iki. Apa? Kowo yo. Lang. Nah, ada tiga ini mono. Mas, Itu lah. ya. Ora apa telung dino rek. Kan tempe. Apa tau? Yoi. Kalau maju tuh gue aku ya gua dong jadi petani Ora kuat deh favore. ya favorit ada nih akeh yang gue lewat orang Lho, boleh